upati esliana hi aming pumchu tlang siam liana ani a kumsang khazakwa somparuk jun ni somni panga khan pukap thang vungale piching te fa pasari zinga upaberni turin thingdol kelsi khopera alo pianga upati esliana hi anau panlai chuan Sunday school a lekha azir mai thina chumi hnuwa chuan an khua atanga mel khatala pulian shwaya sikula pol ni thleng lekha azira asikul kalna pa pulian shwaya abaural ta ka wangin kelsi an khua atanga chimlam mel khatala pukhama sikula kal lein heta hian lawar primary chu azau theya lawar primary azo kum hi sangkha zakwa somni pariata ani a ama po hi kumsom pani ani kumani kumsang khazakwa somthum pakhata middle english zaule a mizoram puma palina ani heng he ani le khazir le zel na turan nei lawa wangin emmi azo hian apa chu lau thlawin apui thina kumsang khazakwa somthum pathuma khorin hi ma an pema kumsang khazakwa somthum panga a kaushanin zirtir tu anlaka atling ve a April tha sang khazakwa somthum pathuma swarhlia pa athok mala chuti lai chuan swarhliap chu in somni velan tling chang ani zirtir tu atrantir hian chenga a hloa kumsang khazakwa somthum panga ve khian thi ngamin adam lovak maya akum le a inson adila mison sap chuan chori turin atia sang khazakwa somthum paruk February tha chuan mamita zirtir tu atan an som le ani kumsang khazakwa somthum pakwa me tha a pisang khuminen innein ani nen hian fa paruk an neya mamit a omla hian pastor havin private dakin an siama ama hi postmaster ni in sairang dakin an zoma an sikul chu government aided ani bok ani heta hian a hlo po cheng somthum pakhat atling veta ani kumsang khazakwa somthum pakwa mamit a omla hian kaushan upa atan than ani a khothang presbytery dorpui a nei a mamit kaushan upa atan nem he ani kumsang khazakwa somnga pariata basic training in chaltlanga akala a training zawchu swarhlia pa bok omtura ti ani leta ani kumsang khazakwa somnga pakwa a private candidate in metric a exama maths le pa aba a kumsang khazakwa somruk pakhat swarhlia pa omto hnu a metric subject abachu exam vele a wanai thak takina pasani swarhlia pa omta ka wangin mamita a postmaster na chu afanu dar thanmo in athokta ani kumsang khazakwa somruk pakhat me ni somthum pakhata anupui pani na man thangin enin nein ani nen hian fapa pali le fanu pakhat an nei le ani kumsang khazakwa somruk pariat Christmas don naya bairabiya soikho manni a bairabiya hian primary school chu a head teacher in athok ngala athopui te chu bi khotin thanga rosang pui le tlang khu mate anni bairabiya hian kaushan upa atan thannon le ani a putlang zama huan chu cheng zanga in aleya ta chuan a in beng delta ani kumsang khazakwa somsari paria January tha anna atangin a pension tir hian pension lo chengza somni anpe ani upati esliana hian infiam nalam football le hockey te hi angai na em bokani me ni thum kumsang ni panga khan jun thum natna awangin kumsom komi ni in abaurala kumsom nga pani chung kaushan upani in pathian rong abol manani upati esliana hi jingtong trai in khom taima em ani a mi in vong tak ani bok anuna hian KGP le thangthar jok ten zir tur tam tak kan nei sherengin ama ang hian pathian rong bol tlat itumang u